Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Welcome back. Walaikum salam. Sangayaşlar. ومشيت سنجاشيا وزشان مشبنان زبنان تاسو عمر چکم بارب احمد دنن دپرون درس ولکی بارب تیست تاسو تا دنن درس ولکم سامدا شابس سامالکیا احمد در اول دپرون درس ولکم ألف ألف ماد ب ب ت ت س شابس زبوس تاسو تا دنن درس ولکم سامدا جیم جيم جیم جيم جیم جیم استاذ د جیم څه کوم دی جیم لکه لور په غنم پریږدي چه 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 چن لکه چې غنم پریږدي هه ه هه هه نخواهی خ خ خ خ س س س ز ز ز احمد الاولى سوي لك سامدا جيم جيم ش ش ه ه خ خ س ز شابس عشان الاولى سوي لك واحدة جيم ش ه خ ت ت آفرین الان الاولى سوي لك سامدا جو چ ه خ س ز آفرین ایزا musun? و
زبياتنا ويكم بعد تاسل كشتنا وكم سامدة تلتبيكم بعد تاكم بعد كشتويكم ترسو جزتا تاكم تخبل بزر كده كراكي سامدة سامدة جيم 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 چه 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 ه ه ه ه خ خ خ خ ت ت ت ت ز ز ز ز ز İzlemiyorsun? و Ve vay Ahmet'e جيم ج ه خ ت ز de ve vay Ayşe سامدة جيم ج ه خ ت ز Şahbaz de ve vay Adina جيم ج ه خ ت ز Aferin. Tenen de para basti. سامدة Guys, in our next video, we are going to be bringing a guest. Her name is Muska. She is a really important girl and she's very smart and she talks nicely. She's going to come with her family. And in the next video, we're going to be having ice creams and she's going to be with us. Bye!